Minister wa ukinyaneria Eliud Owalo ni arikitie kuruguria ceceni ya ICT tauni-ini ya Ruiru kuria augire ati thirikari ina mubango wa gutura mieke ya mawira kuri namba nene ya mbeu njithi. Owalo augite thirikari ni irikitie kuiguanira na kambuni ya gutambia thitima guku bururi-ini Kenya Power na riu waya cia internet ya fiber ciritambagirio njira-ini ya thitima handu ha kwenjerwo mitaro nigetha micii mingi ikinyirwo ni utungata wa internet. Tumefanya mpango na kampuni ya Kenya Power, badala ya kuchimba mtaro chini kuweka fiber, sasa tutatumia line za Kenya Power kuweka fiber, ili mahali popote ambayo tuko na transmission line ya Kenya Power vile tutakuwa na fiber na tutakuwa na internet. Tutakuwa na last mile connectivity of electricity na tutakuwa vile na last mile connectivity of internet. Mbeu njithi aria mararuta wira ceceni-ini ino makiuga ona ni mambiriirie kugetha. Uria turabundithirio haha ni ndiranyitire na ni ndirageria gwetha tuwira na ndirona tubesa tunini ta $10 mundu no convert. Mbeu njithi aria me mucii ingienda kumatariria o methe o habo yothe to nginya korwo ni Ruiru county iria ingi ciothe no mu organize na county yanyu mumenye mu meet hubs fulani mukahota kuheo online skills. No tani de beginner haria ndirathoma mbeca icio ni ndrona mbeca nini tondu ni kwambia nyambitie thaa ici yao kathirikari yambia gutinia tax ndrona kanyamu kanini hau. Ceceni ino yakitwo ni wabici ya mubunge wa Ruiru Simon King'ara uria uritie mbeu njithi gukihuthira kumatha uboco. Neguoria andu aria meko mucii na we ni uhoro wa computer ukaguko Ruiru biashara wodi haha horo-ini ni ugukorwo ukithomithio uria ukona mbeca kana uria ukuyandika kuma na kuria nja ndukunidi kuyandega ati uthie America ndukunidi kuthie Sweden kana Denmark kana Germany. You get the variety of the jobs. Giceceni giki kina computer igana rimwe na kirigirirwo guteithia mbeu njithi 600 o muthenya kuma Ruiru. Ino ni ceceni ya Inoro TV Ruiru na nie njitagwo Moses Ngige.